Lieutenant Colonel Merafe o boleletse kgotlatshekelo gore Major General Mpembe e ne e le ene mona ya ditaelo wa mapodisi fa Phatwe a tlhola malatsi a le 16 ka ngwaga wa 2012 fa setlhopha sa badiramoepong se ne se gwantelwa go tswa kwa moepong wa Kari go ya kwa Wonderkop mo ba neng ba kopana le mapodisi a ka nna 70 a neng a laolwa ke Mpembe. A re ka nako e ba dira moepong ba neng ba tsamaisiwa kgakala le lefelo la baipei go ne go a thuntsiwa di-stun grenade le tear gas. Go ya ka Merafe, setlhopha sengwe sa mapodisi se ne sa utlwalelwa le go fatlhwa ke tear gas mme ba boela morago. Ka nako eo ba ne ba atamelwa ke setlhopha sa badira moepong ba le 5. Merafe a re le fa Lephaku a na tlhagenedisetswa kwa tleliniking o ne morago a itsisiwe fa a tlhokafetse morago ga go tsewa ke ambulance. Ka letsatsi leo go bolailwe badiramoepong ba le 3 le mapodisi a le 2 a akaretsa Lephaku. Mpembe Salmon Vermaak le balatofadiwa bangwe ba le 4 ba seka ga jaana mabapi le ditiragalo tse di diragetseng malatsi a le 3 fela pele ga dipolao tsa kwa Marikana. Tsheko e a tswelela. Sentle English, SABC News, Mahikeng.